Wirigiro bako mulithiria wa Meru TV ntukekunitite na mbere boya iri njuma ya tariki 9 mweri ni 5 mwaka ni 2025 kankwatweni kirinteto cia Meru TV muthenya betawa Terimbabo na ikundi kitekia thirikari kaunti ya Tharaka Nithi nikisiumiretie kutethia aritwa baraba thiriri form 4 kuma mwaka ya 2023 na batomba wetithia na mbere mathomo yono ntubwa wa cia BC moroto yake ikundi kini kutira aritwa baraba umitenja itio ciumba batare mwa kuthoma na ntubwa wa cia mbesa mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo katwambiririe na riboti. Veronica Nyagoro rugamirite St. Peter Lifeline na gwatanirite na Mastercard Foundation gocho na gutetheria aritwa baraba taumba kuthi university ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na ibaruthire bwega kirikigirio kiao gia form 4 kiathukira gikuruthiritwe ndeni ya Wandiegamba Ng'ombe rutererwa Kajũki barejete guswa aritwa baraba na C+ and above baraba barikirie 2023 na mbere na bale balemirwo kuthi university nontu bwa challenges cio turuta kwaga fees na nibo barejete guswa na rutone berutire baingi muno na bakwaraniria na bakuba nenkera application process yao na documents cia na baba igukamatwa ni those universities nikenda bathi babaswira placement. Aga foundation eno na kuthingatanite na bamwe baritwa baraba thomithagia Final Day University USIU United States International University Africa here in Nairobi through Mastercard Foundation Scholarship. Program eno ni gutetheria ndarekiria high school yakwa ndena balance yangirie gana kwa na ngichwa scholarship ntare na documentation chionde enu challenge lakini iba gutethagira na wotie na documentation ugachiona paka find alternative utethekie kwa na ora abandu atena result slip akona iba wetia result slip na nteno tigakwe nkoro no thucho vandu no karera nduri yaku ara ende baugite babatethagiria aritwa baraba umite michiere ta kwibomba na kubalira kithomo kingo baumba gutethia aciari bago agumbere tetheria aritwa baraba baumite michi disadvantaged kenda bona kithomo nontu babatetheria future yao ikewa yesawa future ya mtu yatweka yesawa akaya kairia tetheria community na nyo yigwere sawa at lunch. Yeah, actually we boromete background utomba kweyomba kuthi university through Mastercard Foundation Scholarship ni gutetheria ku join university fully sponsored gutiento kwendeka ire sponsor everything program ire favor the needy people the rich people we gumete background etakweyomba gikuke ba consider mono na people with disabilities ogo kira gento no kuruthiro ko acheri bati koroba kiwa bena mbia cia kuria nyomba kira gento nyomba no kurerwa irio no kurerwa kira gento na ndabo ba kionekana kuruta mbetwa kiri ikundi bingi wanavyo kuibumeria na gutethia na barabara meto kuthi university na ibaruthire bwega kiri kigerio kiago gia KCSE surprising kuona aruto bakurukite muno bamwe bena grade A bathirite mwanka miaka 5 muji batana the university kugwata opportunity ya universities through Mastercard Foundation kubatetheria ku join university is a very good thing. Iromba liakwa ni anybody who can be able to assist ana babetu bakagwata kithomo kire bakwiririria courses ire bakwiririria betho batutethetie muno betho batetheretie ana baba nontu ninko imagine mwana ule walikiri even 2016 aina B+ atana the university nikia kogu ni wega muno antu baingi muno bakeumiri bagatetheria ana baba kiripo Meru TV kuma gicigo mbunge kia Chukaigamba Ng'ombe mbeta Murimi wa Mbogo Ibwa sana Murimi wa Mbogo nonto bariboti na njira inkinyaniru tutana mbere na Nteto cietu hakiaria munini wa Rais Professor Kithure Kindiki hari ntere cia moya na menete bunene hatongoria bariani na thirikari batongoretwe ni Rigathi Gachagua arawitepo ya thirikari batitonya siasene nontokani kaita kakulitira Kenya ngwe. Lakini kuna watu wanatuambia maneno ya siasa ati tupige siasa Jumatatu, Jumanne siasa, Januari siasa, Disemba siasa, lakini sisi tunaona tukiingia hiyo laini tutapotea. Tungeomba sisi zote twende wera
vile mwanzilishi wa taifa letu la Kenya mzee Kenyatta alituambia uhuru na kazi, akasema ya kwamba kila mtu aende shamba, mwingine aende barabara, aende biashara, tusukume gurudumu ya taifa, tujenge nchi yetu. Siku ya siasa ikifika, tutamenyana wakati wa kampeni na wakati wa siasa. Lakini sasa ni wera si wera. Ni wera si wera. Tungangane na kazi. Jumatatu kazi. Si namna hiyo? Jumanne wera. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili kanisa na wera. Ama namna gani? That is our focus. Na sisi, we don't want to be dragged into pettiness. Sisi sio watu ati wa kuanza siasa mpya hapa ya matusi. Viongozi wanashindana nani anatusi mwingine zaidi ya ule mwingine. We don't have that time. We are men on a mission, men at work, very focused. Na sio ati tunaogopa siasa. Siku ya siasa kila mtu atoe report card yake. Aseme mimi nilikuwa kazi fulani, miaka ngapi, hii ndio kazi nimefanya. Mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kukuja hapa Kirinyaga, nasikia mahali barabara imekwama, narudi Nairobi natafuta waziri na PS wa barabara na kuamua barabara. Nasikia kuna hapa feeder roads za rais. Ile feeder roads inaingia huko kwa mashamba ya mpunga. Nimesikia imezoroteka. Naenda Nairobi kutafuta pesa kuja kutengeneza hizo barabara. Hiyo ndio kazi yangu. Kazi yangu ni kuja hapa nijue rais amepromise hapa masoko ya kisasa. Nijue yamefika wapi. Nijue nini imebaki. Niende huko nitafutie watu ya Kirinyaga, watu ya Mwea, hiyo miradi kamilike. Tukikuja hapa na rais anakuja kufungua miradi ambayo imekamilika. Ama namna gani? That is my job as deputy president. Na hiyo kazi nitaifanya kwa bidii, my friend. I will work so hard. Hakuna kulala. Ndio nimesikia in the next 3 days niko hapa Kirinyaga. In the next 1 week niko hapa. Na mimi pia nitaenda the other parts of Kenya. Kwa sababu Kenya yetu ni moja. Si Kenya yetu ni moja? Na Shadrack Mwenda ntomambia urani sibo wathiro rojene na uretie mwingi wikira kithomo nikenda bakuria muongo kulukina uretie baraba thiretie form 4 kutonya kile skulu cio bundi na utiani kenda kuiwatira kosi mwanya yabura tukomenyethoni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkunja. Shadrack Mwenda ntomwambia urani sibo wathiro rojene na uretie antu wikira kithomo na ukikoria na kinya muno kiri aciari kabombe kwithiani ba wikiana bo skuru na wikira kithomo ki ontuko kwa ontuko wora kukia nonto kithomo nikyo kiatuma antu bete na mbere na kinya to watawate ndhiringi siri mbere akiwabo no bubo mbere na no bubo ati wikirwa soketie ana site ya ANR 17 skuru bara turekondete batu na bwo ngotomba kurita evidence ba primary schools, secondary schools na kinya tertiary institutions. Riwa kiwa kinya skuru ila setivet nisio sioteano bundi ana kabaiko skuru na mno barabathirete form 4 bakomba kwithira bakeria misio theri ende na mwana umbe kumira na kuwata kosi yawe kenda itethia kiri mutorire yawe bakuthiria form 4 to encourage basoke TVET nyana baraba wete D baba inge muno ito baiketie Merupole na bange Kaelo Technical na bange Idhima Youth na bange Kalankware kana ira yeta Wathitha Vocational Training Center na bakomba kwambiria kubwithia kosi nyingi sana ira ciumbo batethia maishene kuri baba tiele na uki society turomba kubakinyila na kinyabo kuromba asiari bo na antu bawendi bo boya pastors na stakeholders bonde ba athiro rojene arabo kona mwana othirite form 4 na atiromba kuwata kosi no eri kuira yombo mutethi ya skill itukuromba baombe kuretwa au bisine twina bronchures kana twina maratasi yara ya kubatetheria gutara kosi ira baringi bwithia nikenda bomba weta technical na riwa kethiria na weta mtu wewi watelelia kuwate atena bia kurirana skuru nonto kinya thirikari niko ya nambasare kiraritwa na kaita kara mwana ari skuru atemenya kwa sefi ya kuthoma na ende kiraritwa ba amwe na aciari kabethire bakiuria mbasare ji kenda na bathoma thirikari ire na mbeca theri
Arathitha Technical Institute omurito arero 2020 musiari utebi kinya wetu imbia registration yake na kuma mwana wende akomba kuna skill ira kwenda ukilugera capitation ya thirikari. Ngiripotera Meru TV kuma Thirorojene Gembe Central Mbeta Mukiri. Iboya sana Mukiri onkonza na onto baribotu na njira inkinyanero. Na MC wa Kolotondo Risigaki, mubunge wa Kolotondo Rodhi Mudhoni na Kenya mubunge wa Central Imenti ni barombete mudhutra ya siasa kudurwa kiresi mbunge kene kenda akari bakona weti na mbere. Nguluki mubunge na atarereti maweyara haretete okulukira kigina kia CDF. Nawe mujumbe wa Central Imenti Kirimangushine muthenyajwa na Arua na gunite primary ya Kaogo ira yijekene ja Kithongo primary school na chiringi milioni 1 pesa na chia kuretete skuru eje nikenda chiketa na mbere na waki ni ara kinyachi ari bachukuru eje bagunikite na mite ya avocado ya kuanda omumemba na tuge bukale bwega Kuruki mutongeria ujo nonenie kugwata mbaru murandi jwa NGCDF bonene na kinya kuruki gucokeria karinkatho nuntu bagwita maoni jao na kujuitekeria lakini ndene tokora tujoke wa county ikobwaka kana ikora mwananchi wa kawaida na kwembecha inge ibo kinya direct tiga cha CDF ko inge kinya ikabuitara ngoketha iskuru ja igaka direct borona buinda barabara itere maoni kutota me supportere nonto nabu bukwana ngoge yae kana bote kuona roi tokenda kwaria manya bolengero bothithia arambe aboleka gitarera ya muno bwekinya ubo kinyete nere na boba kiaria Doris Kaki MCO Korotwa na Ndorothi Muthoni barombete murutero jogi siasa kwina iniko kirigicigo mbunge giki nikenda akari bakona witi na mbere tongeria gitaretera siasa atere kuria no ka mujumbe no ka MC wa botho guchia ruguru kanyaga kaiga kwa tongere bara bwaringire kura 2022 babolitera ngoge mweshimwa kere mare omwe wae egitare ne egitare angoge isko kandi tukuthithia kenda mweshimwa 2027 yekinya eje na sko kandi yo twamberia kumaki kirasi gya Kaogo twamberia kumaki twakwira tuitheria wathithia ethirwa ateithite jau tukamberia kumwira ate kubwira thaite egitare angoge Mheshimiwa Kirima na kara every time ria tweta His Excellency the President na kara akiuga mantu jonthe ja barabara cia naja na kara akiuga mantu ja roje na kara akirikana ya President promises cionthe iria aejanire cia Central Imenti na ingwete cia batue tukaguneka twendene thirikari katukaguneka tweyome thirikari twe karau tuguneke tuone bira tukuona tujukie development twe buretaira nontu ikyo watu tumira tweta kubuchwira te sawa na kura na chia rombi baba inge gato yetu inda torombe o muntu akauga manto jae echoke kethogo no twere mutongeria na no kuora mutongeria wejoga twoni yaku ogoro thitheria buthuguchi west kana Meru West mbere twaria nagwe ende kila kina bata imaendeleo bwe bakenda bwe 10 mujumbe ujo nande na kuromba mutumanto ithingia gukinyaniria nawe mirandi yonthe agicigo mbunge giki ga Central Imenti chibitare yeto ya Kithongo netigwa gwetwa level 4 ya Maratati neto level 4 ya chibitare ora level 4 chethera ithitheti atia weta chibitare okethera thieta kiatha ni appendix weteta kuthe gwitwa ekathenjerwo au no kathenjwa bwega orote kuo kauma okathenjwa no kauma chibita yachoka kiatha ni x-ray ote sababu ya kwero wete MRI mutindwa kana wete x-ray chibitare ne thithwaja ethere level 4 ora ethere ina into bionde oyabira biethera bie mutindwa ibiethere bire areko ngaba no mwero tekenge tomba kuona kirewe nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Iboya Jeff akari na atori batauni ya Mikindori nibakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kubakira tauni na Kinya kumetheria nikende kara ya tauni irainge murithi waba na utareria Nkiluki
Akari ya biashara na aturi bara bakaraga ndene ya tauni-inĩ ya Mikinduri nĩ baumirĩte na gũteta nĩ kuga atĩ tauni ici nĩ ĩtejanĩrĩtwe na ĩtĩkarĩri ĩrũgamĩrĩrwo bwega nĩ thirikari ya Meru County o ja ũrĩa tauni ingĩ irũgamĩrĩirwo bwega na gũkarua na ile thoko yetu ya Mikinduri bwega itumwendete nondu no mheshimiwa wetu ituenda tubithirie thoko ĩ na tubithirie na barabara yetu nondu nĩ rere tauni ikure batu antu banjua kale batu tutuone na tukuria Karia bakimenera ya nduji ile ciithiritwe igiri ndene tauni-inĩ ĩjĩ o amwe na kwithura thoko yao ĩtiagĩrĩte ura kubwirĩte ya thoko ingĩ iri ndene ya Meru County o amwe na kwithura kundu gutina kinya ruji rwa rutheru rwa kunywa bakiugaga bo bataga ruji rwa Thanatu rura ruji rwina rukoro rwingi muno na ndene bakuromba thirikari ya Meru County nikende komba gucumeria na yombe kutheria tauni ĩjĩ yombe kuthera ekinye kiwango gya tauni ingĩ iri ndene Meru ndia banyanya na baikwasie bau bate nyumba bare ya thene mbe kwaura na nyamo yo twetakia tuhoka watuka kinya mate ugiawita nyuma ukethira ciarabia mate ye ikithumba ithumba ndugacie tukastoma batemenya ukumakuo no ntorwerwe ya rukambiriria ukuma na atu twachiumia tukauria tumeo twaika tundraca ya kao kona twikite au Murithi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone yatigania Mikinduri na unio twekira katanta kiri nteto cietu nkatho cia mwanya kiri mwerekeri okwa Karo wa Kimathi hamwe na barabonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu